Mau apa berkumpulan? Kada takutan ka virus corona. Ancapi bulik lockdown. Napa gerang? Nah, dipadai kada masih. Hendak ku tapak di muha kah? Coba bang dukung pemerintah. Ikam nih pak ianya. Ikam kenapa keluar? Jangan-jangan ikam yang kena corona. Sorry lawal. Aku nih tiap hari makan mandai. Awakku nih kebal lawan corona. Bujur juga kah? Jangan salah. Tapi kalau sang kadi hanya kena. Jika saya rosin api hai. Kenapa sampai kah? Dipadehi kada masih bang. Sagan apa juga ikan berkumpulan di sini. Baik bulik ha. Kalau aku kada mau kayak apa? Pembualan juainya. Waninya seorangan. Dasar bermuar orang mau. Orang nih.